Arato lelegalo ongensezwa moratu anto into kolotse ketamani ya bohlokwa zoke mohlala akiratwa lenak tolelekalo. Thank you, CMM. We need to start. We cannot wait any longer. Thank you very much. Without any waste of time, can we go straight to Hosanna 306? Hosanna 306, anybody to take us through? Then we go and have that as we starting. As you like. Kanoya sitaba sanete se fapano kisiboko saruna resijara katabo ho kreste dilataha imurati ho buena Fu Rena re shwetin si fapano Oi salifu kinti labo itla moke kanoya Sitaba sanete se fapano que se boko saro na re se jara katabo ho kreste Ralabucha. Thank you very much, Ntate Mila. Good morning, CMM. Good morning, CMM. Bontate dumela. Mohau wa modimo o sa re lekane le mmamotla. Ireng hallelujah. Amen. Baba ngwe it is just but a favor. Erifumana ngo mohau go modimo. Through his mercy we are here. Some people did not make it this morning, but we are fortunate. That's why we say thanks to God at the most highest. So, without any waste of time, good people, allow me to say I acknowledge all Barutis, Babalemo, Dr. Montla, Muruti Marupengi, Kisiama. Okay. To my leader, the president, Ndadungubeni, the honor, to the executive of sub-region, to the executive study presbytery, to the executive study congregation, to everybody, to the church councils,
Baba ka be ba le mo. To all the ministries, sister ministries, baba ka ba le mo. Mama ke santse ke bona ena le nosi mo or ke di aphoso. Ko ena ko bona ngolo nosi. Ke CWL ne? CWL. But I'm afraid to waste any more time. Otherwise, we want to do what we are here for and we go without any discrepancies. But having said that, I'm going to ask the chairperson of the presbytery as the host. The chairperson of the presbytery as the host of this particular AGM sub-region, the chairperson of the presbytery, to give a word of welcome, and then we'll take it from there. But do I have? Can I have access to the program on the screen? Okay. Okay, I'm right. Let it come then. But please. Yes. Oh, now it's that one. That way. Baholo, ntate mangokwane ne ke nyaka o chatalo ena o mphe spirinyana se sempe. Can we have the screen ntate mangokwane? Okay, ga santse ba lwana le screen ke technology. Unfortunately re na thomile ka baka la load shedding. Ara khona o fumana tere ka se overloaded. Let me apologize. Surely so. Let me apologize when that gore ara fumana tie because re na le problem ya motlhagase. So hanyane ha re loada mo la re imetsa mothaka ola. So a ke tsebe hona bjano ne re rapeletsa hore one element e one khone ho raha e khone ho futhumatsa just to have some hot coffee or hot tea. So if you are able to access it, so let it be so. But we were struggling because of the load shedding. It's out of anybody's control. But we appreciate Akasia. They have something, say the little one that we can be able to have. Muruti, Marupi, alaka rubule laka tape. Then I'll take that day Mukwena thereafter. Halem pasifila sesibu hale sesim busita motabi. Kena bile ke fanta te Muruti Maruping sebaka sauri bulela. Okay, no, fine. No, it's all right. You're right. Haina petuho kanya kanyorelwa bohle ka tswa ke matla ka sielwa ke ntho tsohle ka felwa ke matla ante Jesu unampona hakile la joie ampisa aretlohona ofole matswalo jwale ke khotse ka mehla mohahung wa modim ke tari le go iketlas oya hodimo. Thank you. Are murutu tlantsela package as a whole ga ntirela sermon ntate mokwena fitisa a word of welcome then re be re tsena mo ditabe. Thank you, Chairperson. Men of God, good morning. Bontate ba thapelo dumelang. Gantsi in gatherings like this, ga gona le di meeting,
motho wa fitla just sit next to you without saying a word, without even saying good morning to you. And then after a few minutes, abatla mo wena re ke kopa o nkadime pen. O mo ba re kana di bathroom di ko kae? But ha fitla ga go dumedisa. Ya nong ke ne ke re, let me remind you, a man sitting next to you, it's your brother. Extend your hand, your right hand. O mo feletse or good morning. Or mo yena ore, it's good to see you. Ere go yena ore, it's good to see you. Udumetse. Udumetse. O mo dumedisitse. Bontate Erike mo lona kere. Re le Ga-Rankuwa Presbytery. Re tle re la amogele ke le modula stilo wa Ga-Rankuwa Presbytery, the biggest presbytery in the General Synod. This is the biggest presbytery in the General Synod. Re la amogetse mo tsatsing la kajeko. Re na le baruti maruping. Re na le moderamen ko kerekeng tse di ba re ke bishop. Re na le Bishop Dr. Montla wa Northern Synod moderamen. Ba gaetso ke le dumedisitse. Ra la amogela mo letsatsing la gompieno. Ntho tse ke batlang go bua ka tsona ke tse few nyana. Ya mathomo ga o itse gore ga wa khia koloi or o doubta gore Bagolo ntumelleng kere ntate Nyiko Maluleka, if you can stand up and say a word of prayer. Ke ne ke tshaba kgang e, so ke bethwa ke dithapo mo ke leng mo. Ke ne ke re ke a ilukisa ya no magapele ka be ke tlhabelwa ka montlha ntumi a se nna ke ha ke re ke ira bjana ke ne ke tseba hore nna ke ne ke dumela hore tshwantse ke thome ka hore ya no ya be hana ka montlha ntate Maluleka a go bofe as a belief ha o ka khona ntate. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, we come before you this morning. We'd like to invite you to be with us as you're about to start this AGM. We pray, Father God, that the Holy Spirit, let it be amongst us, let it guide us as we discuss all the programs and give all the reports. We pray, Father God, we thank all the ministers that are here with us, and we thank and we pray for those that are still coming, that you be with them, Father God. We pray that this AGM, Mamelodi Sub-Region AGM, become a success from whatever that we'll be doing. We ask you to be with us as we start now up until the end. We ask all this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. gora gore mafoko a me a mathomo ga a rapellwa. Ka gore ntate Maluleka mafoko a me a mathomo ga wa rapella. Bontate e re ke simolle ke feleletse ka gore if o se sure o khile koloi tsa mo khia koloi ya gago, crime ga ya siama ba gaetsho mo re leng teng mo re na le go tshoga. Mara se nka le bolelang sona, just make sure gore koloi ya gago e khilwe,
bontate ba teng re organize security se teng ko ntle se tlhokometse dikoloi tsa lona, but ke kopa gore go se sure o ikhile tsamaya o ikhia koloi ya gago. And then e nngwe ke gore a ke bue ka di bathroom, ska wa ntata gaufi le wena a botsisa wena o re ko kae. Bathroom e nngwe o tsena ka passage ke bathroom ya bontate o ka nna wa ya ko yona, e nngwe ko morago a ke re o kry o mongwe a tshaba gore ga a feta fa re bona gore o ya toilet ga ngata, so the best thing o ka nna ya ko e ko morago, go na le nngwe ko morago. And ga o ikutlwa le gore o batla teenyana o ka nna wa tswa fa or wa tswa kwa tee teng ko morago o nwe tee ba ileng gore ga ba nwa ditee. And bontate, you are more than welcome. Repang e bang ko gae go na le sefela se se reng tlhola le rona morena, o ka re morena ka tlhola le rona ka jeko ra nna re repile re utlwana ka tsotlhe tse tla be re dira. You are more than welcome mo sedikeng sa Ga-Rankuwa bontate. Ga-Rankuwa Presbytery ya la amogela borre. And then in ko bofelong ga o ka ikutlwa le gore o batla go lokisa your chairperson acceptance speech, office ke ela o tla tsena ka moteng. Ra leboga bontate. Thank you very much. Ntate Moruti, sebaka ke sa lona. A re ba feng sefela ba re mare wa tsenye mo lefokong. Thank you very much. go bolela ka dilo tse amang kereke ya gago le mokgatlho wa gago. Mme motsotsong ona modimo wa rona re re a moya wa hao o tle o theohe, o tle o tshollele ka gare ga tulo eo. So wena morena, bua morena ga bathanka ba gago ba mantsi. Ere ke tse sebaka se ke tle ke dumedise baetapele ba rona ba mokgatlho wa rona wa CMM. Let me take this opportunity to greet our CMM leaders. Ke tse sebaka se ke tle ke dumedise moderatora wa sinoto sa rona Dr. Montla. Let me also take this opportunity to greet our moderator of the Northern Synod, Dr. Reverend Munsha. Presidente ya CMM sinotong ke a mo dumedisa.
I also greet the President of CMM, Northern Synod, Bontate bohle ba keneng ka hare ha tulo ena. I greet all CMM members who have entered into this place. Bomme bohle ba keneng ka tulong ena ba tlile ho support-a bontate ba rona. I greet all the women who have entered here to support. Ke le dumedisa leineng la morena wa rona Jesu Kriste. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Lengolo le ke le fumaneng ha ke ne ke memiwa ho tla go bula go representa moderamene wa rona. After receiving the scripture reading when I am supposed to represent our moderamen, Itse mo programming ya teng Reverend Maruping with a short sermon. on the program it says Reverend Maruping ka thero e khutshwane. Me ke tla etsa fela jwalo jwale ka ke kopile. I will do as I have been asked. E re ke tse sebaka se ke dumedise le ba mohlomong ba re joinileng ko lapeng. Let me also greet those who have joined us through technology. Ke re modimo wa khotso a nne le lona. May God of peace be with you. Modimo wa khotso a tle moya ona o tlo le tshollele le lona. May God of peace shower you with this Holy Spirit. Bontate re bala lentswe la modimo go tswa bukeng ya moprofeta Isaiah. We're going to read from the book of Prophet Isaiah, Isaiah chapter 43. Isaiah 43. Me re bala temana 19 ga mmogo le temana 18 ga mmogo le temana 19. We're going to read verses 18 and 19. Me yona ha e fumanehile e baleha ka tsela ena. It reads as follows. Le balang tsa khale tse fitileng le seke la dinahana. Bonang ke etsa ntho e ntjha. Ke tla phunya tsela ka hare ha lewatata. Le dinoka naheng e omeletseng. In English, it reads as follows. Isaiah chapter 43, from verse 18 up until 19. But the Lord says, do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new things I am going to do. It is happening already. You can see it now. I will make a road through the wilderness and give you streams of water there. Amen. Ke tla bula tsela ka hare ga legwatata. I will create a road in the wilderness. Bontate ntumeleleng ka jeno lena ke tleng ke bueng le lona. CMM members, allow me to talk to you this morning Ka mantswenyana a moprofeta Isaiah a makhutswane. with these short words of Prophet Isaiah. Ka morago ga gore modimo a mo sebedise. After God has worked through him, Ka morago ga gore modimo a mo sebedise ka hare ha setjhaba sa gagwe sa Israele. after God has worked through him inside the nation of the Israelites. Israele ene ele ka hare ga motshwaro. Israel was in captive. Israele bana beso ene ele ka hare ga tulo eo ba neng ba sa e tlwaelang. Israel was inside a place that they are not used to. Taba eo re tlameileng re gopole ke gore exile baratua, it can never be a nice place. What we need to be reminded is that tulo ya botshabelo e ka se nne e lokileng. Ba bangwe ka hare ga bana ba tlhokafaletswe ke bao ba neng ba ba rata. Some of them have lost those who were loved. Mabitla a bona a na le ka hare ga
ka tulo eo e sa tlwaelegang. Their graves were inside this unusual place. Ba bangwe ba ne ba phela ka malwetse. Some of them were sick. Ba bangwe ba ne ba phela without democracy. Some of them were living under pressure. Me taba tsena tsotlhe di ile di tlisa matlhoko ka gare ga Israel. All of these things brings a lot of anxiety inside Israel. Mme Modimo a bone go tshwanela. But God thought it was proper. A bone go tshwanela gore a tlisa molaetsa ona wa hope. It was proper from God to bring this message of hope. Bone go tshwanela gore Modimo a ba tlisetse mo authority. It was relevant that God should this message Gore le whatsolofelo. ka gare ga maemo a lona. Even in that situation, Ke tla bula tsela ka gare ga legwatana. I will create a road in the wilderness. Legwatana ba ratuwa re a tseba botlhe. We know what wilderness is all Tulo about. eo letsatsi la teng le tseneletseng thata. It is a place that is so dry. Tulo bontate ba rategang. It is a place where Tula mo go sena metsi teng. you do not have even water. Empa Modimo ka jeno o tla go Israele. But God today is coming to Gore ke tla Israel. bula tsela. I will create a Ke tla road. bula tsela ka gare ga sekao. I will create a road in the Mme ke wilderness. tla etsa gore metsi a be teng. I will make water to flow in the wilderness. Ga re kena ka gare ga kopano ena ya rona. As we get inside this meeting, Re kena ka nako eo kerekeng ya rona. we get into this meeting at the time when our church E ka reng le ka gare ga legwatata. is inside the wilderness. Le ka gare ga tulo eo re sa e tlwaelang. The church is inside a place that we are not used to. Empa ka jeno lena baratuwa. But today, beloved, A re thoma kopano ya rona. as we start this meeting, A re keneng re tseba ke bona. let us take a leaf Gore from Modimo a re ke tla bula. that God says, I will Ke open. tla bula tsela ka gare ga legwatana. I will open a road inside the wilderness. Even in the midst of darkness, Le ha e le mo gareng ga in lefifi, the midst of confusion, e ka nna mo go etsaetsegang, in the midst of sicknesses, mo gare ga malwetse. ke tla bula tsela, there will be water. I will create a road go tla nna le metsi. Modimo re fa assurance. God is giving us a tsholofelo, Jwale ka bontate just like men, ba CMM, CMM members, gore amidst everything, that mo gare ga tso tsotlhe, o tla bula, He will create or open. o tla bula tsela, He will open a road. mme metsi a tla ba teng. Water will flow. Fela rona seo re tshwanetseng re se etse, All what we need to do, ke gore we must continue re tshwanetse re tswelle pele to run this race. go siana le We lebelo le. must continue. Re tshwanetse re tswelle Re pele parane ka matsogo. and join hands Ka lebaka la gore because of ga re sa tshwarana ka matsogo, if we do not join hands ka re ga legwatata, inside the wilderness, ba bang ba rona some of us ba tla latlhega. will get lost. Mme re tshwarane We need to join ka hands. matsogo. We need to join Lebaka hands la gore because ga re tshwarane, if we ga have re joined tshwarane hands, ka matsogo, if we have joined hands, Modimo wa rona our God ke Modimo ya tshepegang. is God who is trusted. He's a fulfiller. Ke Modimo o He's tsholofetsang, a protector. ke o sireletsang. Baratuwa, Beloved, ga gona selo there is nothing se palelang Modimo. that God cannot do. Jesu Kriste Jesus Christ e tla ba metsi a rona. will be our water. A re nwa, If we drink a ra sediba, if from this a well, leng Jesu.
and take Jesus, tsotlhe tsena everything di ka fela will come to an ka end lebaka la gore because of ena ke kereke this is the church ya morena wa rona of our God, Jesu Kriste Jesus Christ. na le rona CMM As we are CMM a re members, neleng tsotlhe let us give everything moloki to our God. a re neleng tsotlhe Let us give everything gonne o re ke tla bula tsela. because He says, I will open a road. Some of you might be here today, Ba bang ba lona ha le le mo letsatsing but le. maybe where you are coming from, Motho o mongwe mo o tswang mo teng. maybe the congregation that you are coming from, Motho o mongwe ko phuthegong e o tswang mo go yona. it is not stable. Phuthego eo ga ya Ka lebaka la all etsaetsega this confusion. because of go na le ketsaetsego. But hold fast, Tshwarella, hold fast. tshwarella, O tshwarelele moreleng. tshwarella in God, Rapela fela, tshwarella, gonne Modimo wa rona because our God, o tla etsa plan, He will make a plan. o tla etsa tsela He will open a road ka gare ga sekaka. inside the Le wilderness. metsi Even water a tla ba teng. will be there. E ka re Modimo a kgotso May God of a ka peace re thusa ke gona. help us. E ka re Modimo a kgotsa baratuwa. May God of peace, Ka re beloved, tataisa will lead us letsatsing lena la kajeno. today. Mme re neele sengwe le sengwe go yena. And we must give everything to Programe Him. ena ya rona ya letsatsi, Our program of the re day, neele go yena. let us give it over Gonne to ha re Him. ka e neela go yena, Because if we give it over He to will Him, direct us ke ena a tla re etellang to what we pele must do. gore re tshwanetse re Jwale ka direng. bontate, Just like CM jwale ka members barapedi, who are prayers. Modimo ha le thuse ke gona. May God help you. Amen. Amen. Are rapeleng Modimo wa rona ka lebaka la morena Jesu Kriste. Re tla mo go wena mosongo wa letsatsi Modimo re le bontate. Re tla mo go wena Modimo matlho a rona a lebelletse go dithabeng mo thuso ya rona e tswang teng. Modimo wa rona re tlile mo ka morero o le mongwe e le go godisa mmuso wa gago. E le gore re tshwanetse re tle ka mo Modimo go aga kereke ya gago. Re lebogela molaetsa Modimo ya ka o rumile motlhanka wa gago moruti maropeng gore a tlo re gopotsa ya ka mo nakong ye ka mogareng ga kereke ya rona go na le ketsaetsego e kgolo. O re tliseditse molaetsa wa tsholofetso gore mo gareng ga ketsaetsego e leng teng tsholofelo e teng. Modimo wa re solofetsa gore le rona mo letsatsing le ha re mmeditse a na le rona. Dipoledisano tse di tla nnang teng, dikgetho tse di tla nnang teng ko bokhutlong e nne tseo di kgatlhang Modimo e seke ya nna tseo di kgatlhang mebele ya rona. Mme ko bokhutlong kereke ya Modimo a ke e godiswe ga mmogo le lebitso la yona. Modimo wa ka ke a mo rapella motlhanka wa gago yo mo romileng ya ka a re gopoditse mo keletse Modimo ga mmogo lelapa la gae. Bontate ke ba re tlo tsena mo kopanong Modimo moya wa gago o boitshepo a nne ona o renang mme o re leade gore polelo nngwe le nngwe sengwe le sengwe ditshwetso tseo re tlo di tseyang Modimo e nne tse di kgatlhang wena, e nne tse di tsamaelana le molaetsa wa tsholofetso Modimo. Re segofatse bjalo Modimo ka lebitso la morena Jesu Kriste ya phelang. Amen.